Nah, terima kasih. teh, baju, Iya iya. aku cicau. Iya hujannya kok malah kok. Pak Gembel pakai arep nang dasar guys. Ya aku neng kene tugas ketoprak. Pilih. Teh. Iya Pak. Oh ya Pak gitu. Dasar ya lo. Sen. Kene gawe. Kita ini video. Guys. Kita sebentar satu. Guys. Guys kayak Pak Muka tarap tugas mimpi. Ya aku nang ngarepe gacuan guys. Aku karepe nyebrang kae. Lagi gacuane yo full. Mungkin nang ngarepe gacuan guys. Pasar yo Wandri. Aku berapa guys? Wandri. Iya lo. Pak. Oh. Nah, mana ya? Baca lah, elok. Oke guys, kita nampakannya ketoprak. Iya Pak. Mantul. Kan baru nanti kena ya Pak ya. Gak usah gak usah bakar-bakar. Gak bakar-bakar guys, kita kok menikmati ngarepe gacuan. Terus mulai rondo akeh guys sing anu jenenge cebul iki aku tak mangan dhisik guys ya.
Hotel Mega Bintang. Jalan bermantau rame guys. Lek engko ditutupin ini soalnya ini cepu enek Mbak Wi. Mbak Wong. Yes. Taman Yerawame. Terpantau ramai guys. Tapi biar nih tahu sampai gak iso lewat itu. Saiki saya iso lewat. Apa orang mulai ya Pak ya? TGN apa nih? Kan jam itu pembukaan maksudnya ya. Terus kok kayaknya gak kerung apa gitu ya guys. Mbak Woro ya Pak, jenenge Woro toh? Iya Pak. Iya. Mbak Woro Widowati gitu guys. Car Free Neck mencepuri suasana. Iya. Gak usah ya? Gak usah ya Mas teh muter lalu. Ya muter dulu Pak, kan jeblos kono lah ya. Yes. Suasana nih, ini jalan Nikola tadinya ditutup ya guys. Kan kono mlaku. Car Free Neck ngomong beli beh. Ini suasana itu buntung. Buntung lumayan ya Pak ya. Tapi gak se rame nganu. Biar malah rame ya Pak ya. Biar. Yes, kita zaman wis teko. Abine kene kok kene gak tak kira. Terpantau aja guys yo. Gak kayak zaman biar soalnya saya akan sih bakar di rumah. Martabak walah karena ya nek martabak ketan ya Pak. Acara itu Pak. Iya. Lah iya. Burung acara. Oh, mainnya jam 09.00. Penuh guys gitu. Ternyata belum mulai guys. Kayak ngono. Oh, pada numpak motor kabeh iki. Sak ngono-ngono. Tugu 12 Mei rame padat ya. Terus panan di mana? Ternyata Jelengah ya Pak ya. Ya banget jam dua lah ya. Sepi ya soalnya orang anak jam 09.00. Anak jam 12 paling ya rame ngono. Jalan-jalan lagi. Second row. Tempatnya ya baru guys. Terus
mulai rame guys, terus rame lagi balik nih kira meneh. Guys, rame pol. Setiap aku udah mulai soalnya anakku turu guys. Aku ya tembas iki guys, tembas iki jenenge dimsum guys. Diane iki mentai apa-apa iki mang lali aku. Guys, engko dicoba dhisik iki koyo piye rasane. Coba ada nih kayak apa nih karo kenan. Wesan beli pamayus ning arep pamayus. Wes disi ya sen nyumet jam piro iki? Dalam Icul receh. Pak Icul Pak Reza Pak tolong Pak. Sebelah gue 20. Setus. Wes entek. Ketembek Reza lho. Sampai sing mamam. Di wes bar no kok. Rong, iki lho iki. Malah entek. Kamu belum Raden? Iya Pak Weh. Pak. Pak tuku ana berapa? Itu ini itu pas nego goreng guys. Masan karo guys. Guys goreng. Sego goreng biasa guys ki. Gak sedotan kirain. Teman-teman ini bayo kacang kena-kena kacang di dalam itu Telah so Bu. mini kelarisan Bu Umi, sebagai jadi mini kelarisan ini pada dosi loh. oh iya alhamdulillah Bu nggih Bu iki lho sik masakno Pak berapa nih Pak? Apa? Bu iki masak Dek Marisan alhamdulillah. Kayak kil. Jadi tulisan tambah iya Pak. Yo, tulisan. Ini baik.